بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا حضرت علي راضي بونا خده لبه دبه قال إنسانا تجاري عيبه خوا گنه خوش خلقه نبيجن برا عيب و گنه و تشتوي گزلي دا آراو خده دبمينن. وقت انسان گنه خو عيبه خوش خلقه رد بيجي او انسان هم الوی دنیا پید حسن گواه تاف عيب كريه تاف خطا كريه بهوريا واكيم دبه وياد دواجي او انسان روجا قيامته وابن الشاهد گنهتا حلبوكي تاو خطا او گناه كريه دارات او خده ديا گرك انسان دسته خوبكي توبه بكي بيا ربي از پوشمانم شحچي گناه گم کرنا خوزيم نكرانا از ايدي ناكم اگر او خطا او گناه گو تكريه دارات او خده دبي حق عبادت دتنبي و خود تعالى و توبات قبول كي چونکه خدا عز وجل جي دبي وقت و خطا كر و گناه كر توبوا الى الله توبة نصوحا توبك ساغلام بكن و خدا عز وجل و گناه وجي قرين خير. دمك انسان مسلمان گرك عيبه خو خطاي خو گناه خو نچل دروش کرن نكش خلقيرا نبجي. ياد دوا امام علي رضي الله عنه دبي تجاري جرزقي خوا وجمرن نترسا چوكو رزق جي سر خديا ومرن جي لسر خديا يعني ايغو رزقي كي دشيني ايغو اجل انسان تنه نهايت كيا خدي عز وجل اوانا بدست خدينا. دمكي انسان مسلمان گرك تجاري جرزقي خوا نترسي. تی روایت کرن دبه ابراهیم ادهم روزه که چوبونه چیره وجه دبه شخورا سفرا خودانین میزاندن گو قرطاله کی هات جوه سفرا و نانک بر. ابراهیم ادهم گو کابدنا پیوی قرطالی که افنان برا کودره چاوا جسارت کر خود سفره خست. دبه دان دوف میزاندن گوه چو سره چیاکی دبه اوجی چونه سره وی چیایی ميزاندن گواز لامك لو دي گريدايا ويت او طيرجي لسر سينگاوي دانيا جوينا نجيت كي وتخيدا ويدا وقتي قو طير چعب واكر فريا چو وانا چون افزلام وكرن قو اف چه حالتا اف چه دروماتا خيرا قولا ازو حوالي خطف دهاتن مالي ممالي تجارت بو مگلك اشياء آني بون بريد حواليم خاينتي المكر لسري فيتشي ازگره دام گوشخوه و حيوان تخون و اتشتينو برچينا مري اجازه بما خوديه مالتا وقت چوما مال جي ازيبه ولا رحمت كر بجد به وقت گو ازگره دام دوی حالي دا ازمام دبه جهنگي دا افتيرته خوار نجمرتينه آوه جمرتينه ته سر سنگامن از دوی خود وکم او جيب نكلي خوا عوض برده قركامن و خوارنت برده قركامن. يعني قال مسلمانا گرك انسان زانبه گو نصيبه كي رزقه كي سر خديا گو خود تعالى بده كس نكاري منع بكي اما وقت خود ندجي كس نكاري بدتا جلو وقت ام المشت كن وام تسبيحات الدين ان بي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. يا ربي تشتي قوت منعتك كس نكاري بدي وتشتي قوت تديجي كس نكاري منع بكي. جبروا له انسان مسلمان قرك جرسخي خو نترسي وانسان قرك جمرن جي نترسي. لا موت الا بالاجل يعني مرن باجل وقت زمانه كيتي وقت كيتي ويشاخي خدي عز وجل بدسته عزرائيل رحي انسان دستينين. وحضرت علي راضي بونا خدي لبه دبه دقاشه دي باوه خود جي پر حساس با يعني جوار ضعف قنج با باش با قدره و بگره
شبکی مفتا جنت دست دیو باوا دیا. انسان مسلمان گرکا دیو باوی خدا دی قاتلی به، جوار مرحمت لی به، شفقت لی به، دسته و اماچ بکه، احتیاجی و بقدنه، دعاج و بخوازه. يعني حضرت علي دبي إنسان مسلمان جرك د حق دي باوي خود جي چبه حساس بي ودبي دتشتا ساقن جاري نين زمان يعني بلد سر زمانتا او تشنگرن او انا چنا يا پیشی قنجي تج انسان را وقت تا قنجي کک بي انسان کی کر جبو خده بکا جبولو پیغمبر ما علیه السلام دبی من احب لله اگر تا حج انسان کی کجبو خدای حجب کا جبو منفعت حج نکا و ابغض لله جبو خدای جب قحرا و اعطى لله جبو گو فقیر بدیده جبو خدای بدیده نجبو گو ولا او انسان بيجي بيا و چقات انسان کی قنجي يعني ومنع لله اگر تندیده جبو گو حق نکریه ندیده مثلا تجيكي بقى حريجي وقتي قلت مزن فقيرة قركت زكاة خو بديت رحمة لبكي يجي حضرت علي راضي بنا خده لبي دبي ساقن قنجي اخوي قلت انسان ردكي نين زمان يعني قنجي خو نبجا چوكو وقتي قلت ريايت كويوا قسترشت كويوا لبا خودتي نسيل كرن چوكو تلوي دنيا منفعتا وخير دستيني يعني فاهم افقا نجي كريا بلا خلق جملة تشكر بكن بلا خلق وصفه مبدن بلا خلق بعثا مبكن وقتي قلت افج انسان اخوست لبا خده و خيراتا سيل دبي اجبروا له انسان مسلمان قرك قنجي خوا نبجي وآيرية تنجي وقتي انسان مسألة قاشته دا خطا ككر ويا تشتكر او عيش درباس بو بعساوي مسألة بس بكا يعني نقطة قويميش بكا او خطايا قد قاشتا دا بري هاتنا كرن ودوف رون لف هاتنا دائما تشتي بري تكرار نكا يعني وا خطايا بري تكرار نكا وانا جي شكسكي لذكر نكا بعساوا مسألة جي نكا ودبي دتشتاجي كسلنك لجبير نكا يكجي خده تجاري جبير نكا ياد دواجي آخرت جبير نكا انسان گرك دائمات قلبي ده خده هبه مركز قلب گرك خده ده هبه چونکه وقت خودش قلب انسان درد کوي شیطان کوي قلب انسان ده وقت شیطان کتا قلب انسان ده انسان جرح ما خوده دورد کوي جبروا له انسان مسلمان گرک تجاری خودش بیر نکه دائما ده قلبی ده الله به و قلبی لیخ به الله 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 دائما قلبی به الله مشغول به و انسان گرک آخرت جبیر نکه گرک زان به اف دنیا گچجیا يعني اف دنیا دار الامتحانه تشد في دنیا دبکه اف ملائكته سر ملي ما ياسكن كراما كاتبين جوارته قوتن رقيب عتيد نو بدار منا خبير بأفعال وشر منا رقيب عتيد چتكن خير وقنه ما ياسكن امي حسابه واق خير وقنه الكوددن امي الآخرة دن الآخرة جي حسابه اجبروا له انسان مسلمان گرک تجاری آخرتش عقل خودر نخی گرک زانب پشتی و حیات کدی هیا دور دا یا تبش قنجا یا تبش خرابا بجبرو له انسان مسلمان گرک حرکت خو گاوه خو لگورا آخرت باوجه تجاری آخرتش بیر نکه چونکه وقت انسان آخرتش بیر نکه زانب گوه حساب ده ولوی دنیای جی خطایی کم بن جبرو له انسان مسلمان گرک تجاری ربی خوشبیر نکه خدای خوشبیر نکه و تجاری جی آخرتش بیر نکه دا خطای وی کم بن دا دوی دنیای دا جی مسعود ببه و الاخرت جی مسعود ببه اسلاوی خوش ورد شینم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.